okubuuza nti oba chairman LC5 Marijani azaalwa taire mu ikomera n'ettiimu eyajana yanaafiirayo ayi omuganda akwa nti wekataligirya eribiika bino birimu ebifitina ebyobufuzi mulimu abana byabufuzi abatutumufu n'abali kutulyamu olukwa abali kwenda bino byonna bituukewo ayi twena tuli kubalinda ekirituuka nga twenda kubalagaku awo bwe mulimanira ababali mu lukwe bonabona titujja kubayikiriza kwirayo mu kalulu tujja kubasuula wansi. Ekintu ekindi ekisinga buba kikulu kyakubona nti tujagamagana n'abakulembeze n'abanamadiini n'abantu ab'endawulo okubona nti tugaita abantu abo abugiri kuba saawa dino bugiri niwo oli kubona abantu liyale babaire bambulekwa buli muntu ayogera kike so Katonda batuyambye nti tuli kuliya twenda akola ekisoboka tusobola okugaita abantu babugiri galala Bugiri district ero bekubanga ama district ya Gandi agalimu entalo.